Rešite se bolova u vratu bez invazivnih metoda ili operacije. Ukoliko vas muče hronični bolovi u vratu, glavobolje ili vrtoglavice, ovi simptomi mogu ukazivati na cervikalni sindrom ili diskus herniju vrata. U Fizionova centru razvili smo protokol 2 koji predstavlja neinvazivni pristup lečenju bolova u vratu, kombinujući manuelne metode fizikalne terapije i inovativnu tehnologiju. Protokol 2 se sastoji od 9 terapijskih metoda uz pomoć kojih smo u stanju da pacijenta obezbolimo još prvog dana. A uz pomoć inovativne fokus terapije u stanju smo da regenerišemo oštećene krvne sudove, tkiva i tetive i tako ubrzamo proces izlečenja i do 3 puta. Fokus terapije je potpuno bezbolna, bezbedna i ne zahteva hirušku intervenciju. Ne dozvolite da vas bolovi u vratu sputavaju normalnim životnim obavezama. Zakažite specijalistički pregled kako bi specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije na osnovu kliničkog pregleda i magnetne rezonance ustanovila pravi uzrok bola i predložila tačan broj terapijskih dana za rešenje bolova u vratu. Kontaktirajte nas danas i saznajte kako možemo pomoći da se vratite životu bez bola.